Hey guys, welcome to Loon. Hello guys, welcome back to my channel. And for today's video, asa man taron? So I am going to Loon. Nakain na ako'y tuyo dito, so we're gonna show you what's in Loon. Kaya wala na dugan na puwa nakarong dito. So see you later. Bye, hope you enjoy. But before that guys, I forgot Hoy miss Mandayron. So marketplace sa Kalapit. So isuroy sa muna ko sa gawas rasad sa merkado. Yeah, kapit ako maabot guys. So muna ni in 3, 2, 1, go. Guys, I'm riding a city transport orange. See you in a bit long. Guys, I'm here na in Loon. So this is their plaza. Look at that. Yeah, nabali man ni. So flip sa nato. Wait. Hey guys, welcome to Loon. Yes, kay kuan man ron sa Manila, say no to fire, yes to fire safety. So fire prevention month man ang March. Una ilang team karon. So Loon Madanihon. So this is their plaza. Yes, amazing kay ilang plaza. Sabot daw gabi ni guys. So ang ilang daan nga merkado is there. Okay guys, musud sa atong tuyo. Musud sa dire. Kaya na ko'y tuyo din. So see you later. So we're done guys. Kaya human ako sa kong tuyo dito. So aray na butas na.
Kaya padung na ako uli. Kaya dito tamadung tirik kay. Tidaghang gamunon. So, I'm going to the old market dahil sa kuwan. So, now, Loon Town Square na siya. On the process pa sila sa ilang building. So, look guys. So, mo ni Loon Town Square. Tupan na mo yung generator doon yung pito. Move forward sa ta. Ilang merkado sa una guys. Gusto sa Rinog, wala na sila dito. Ano sila dito sa Pikas. So, banahapon yung the camera. So, morning oh. Doon na yung van. Sakay na ta. Padong sa Kalapi. Muli na ta. Oh, no wanted labor sila guys. Pasilip naman. So, nahuman na ni guys. Mauni ang iyang phase 5, 6, and 7. May kugtas. Sana all on. Oh my god, ang init. Upay van guys. So magpainit sa tutani. Isa unsang sakinan bus ba or van. So maghuwat na lang ko ani bahalag init para makauli. So ginalugaya man ni pagtung sa tani guys. After kila ka minutes though. God, this is see you later. That's it guys. My trip to Loon was over. So see you on my next vlog. And by the way, don't forget to click subscribe and notification bell para ma-notify mo sunod na kong vlog. See you! Bye-bye!